MMWO के एडवाइजर Abdullah Fubagi ngarang numidang RIMS Hospital के lab technician amana खुद थाखिबगी थौदोक अदबु यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना चेनेरिबा मियोय अदुगी मथक्ता चप चाबा एक्शन लौखटलु हाइना ताक्सिलेदुना ngasi Muslim organization kayana RIMS Hospital da Thomjinkhre miyamgi irang adu Imphal West District ki SP KSA Sibakantana luchingma police personnel kaya laktuna irang laksinkhre haire Aduh kita itu sih kan lalu ini. Hai itu para adu tambi beli. Hai itu lain. Hai itu ikut lain. Hai yang para adu tambi. Hai itu para RIMS sih sudah sudah. Lain belai sih. Komunikasi itu berapa? Itu macam mana harus mana keba. Kan hanya ini buat. Official job mana? Lakcari bang look sih gitu ngale. Manipur Muslim Welfare ki advisor apa dengan thare hai bagi WAHOUD. Lah ibu sih ai sasi MCM Muslim Council ki president. Ngasih. Aina hojik lai jadi saya Abdullah Fubagi mayung. Aina hojik tau RIMS Hospital dale. Kasi ai senu pama stok dagi. RIMS tapuk lapani masida kanolo MRI natra lobuda. Mana? MRI long na bahai jero ba doctor na suida semon suida kan technician sing long no bahai jero ba. Junga ba technician lam na lowi na bahai jero pangan ni haira kan khut thar pani ngasi soi bai se. Taseng na masida ina hangini wang se. Laibak sida pangan se atomi masara natra hojik natra pangan se second city jalla pangal akwishna laibak si damakta sahi kaya dagi I tara ga laibak si kanna bukon lap si wahan thok oina piga dawibra hai bal lab technician se masi hauji police na pura sakre city hauji police kan RIMS staff ni ma lab technician ni RIMS staff ni ma jutha ga ni ma tawiba se masi ki sida hauji police na pura sakre masi kari action lokala pun haibado makhata na ngai ragi yengani masi ki aigum ama phu khut thab ngam bade kaman pangan sing da karam makhani treat to kaman miyam da karam treat to haibado ngasi mayek laraba khudam amni masi saptana lem na thalo saptana toy masi tasing na ki parata bina baita damakta ai amade ai koi miyam na sem saraga lei habase masi Manipur lengak RIMS ki ai koi gi superintendent medical director masi phajana khangbi habase social media da haijari bo